Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ki Khubor kimat ginya phai mentashe ki Khubor na ke Jylla. Automotive Youth Council klarai banyat bet syakmat na kebentaban penlong ya ke jingalang pat ba Ahmad Pran Automotive Naiwieng arajar pausau hadi bu menteri sarkar Jylla ubakmi ya ketna social welfare ba polling do blokhot ya kren ni ginoyalam jongeseng hakasantri Naiwieng arajar pausau hadi bu dikaken hon lapen mena bentur pat ba sekretariat na kebentaban dawa ya ke sarkar bakan penurlong ya ke nyot li kemat jeng dawa banyak kun persya ya ke Jylla jong drop hapo kan Jylla Meghalaya. President jong Automotive Youth Council ba Roy Kupar syndrome. Ulo makaseng kanang ya biteng penjur ya ke jing kanrai hinong di ba hinong khayi drop hari long khasi ba jaintia ba ha ke joka por ulo ong ba ha ke jing ya lenti omla ba jubat sa ya ka an di dan kamru ban le bi an nak benta ban yada ya ki pateng ki ban sawan jaga jai penrio. Ka jingwan len shop jong priya hikat tok ane tili ki shnong ki bahap hapo opor usang jong East and West Khasi Hills District hakasandrek Naiwieng arajar pausau lapin dia mensi medu kata hiki nongrap keba hadin mo priya ubajur lapin julor yau keba haki benthor jong ki nongrap UMLA Berim jong Gambe Grey constituency usaleng sangma ubalong mentau MP jong Tura parliamentary seat hading gajeng yo ya gajeng bam yo tia yo dem show jeng National People's Party kebraya kun do ya pendung shaman ki Kylleng na kebentak election chiteng samoy ula takran kala ya ke NPP usareng sangma ulong bo 4 yo ikot yu menteri rang ba ka Jylla ukon rat ke sangma benit canvas shaman ki Kylleng hakanu constituency kendiat benai hading gajeng long MP usaleng sangma ubami khmat ya Tura parliamentary seat ulalap bagi dan shibun ki scheme MP ya kiblatip kumga members of parliamentary local area development scheme kidang yai sateng ngadu usnam arajar ar hadu kane kenti pementa usaleng ulakili balai bawat hadin at hostnam kidang dan shibun ki kam kiblayo na ke MP LED scheme kibadang sateng klam pendam bar ulapen pauru bu umtip balai ke jakum ne ya ki scheme kibatang hapo shpolak tengka Ke Voice of the People Party kala ibet ban penyakhon daga kong Dewi Tongper kumkertong jongka party nanarpo constituency hak election MDC che Jainti Hills Autonomous District Council Kabansalong. Hading gajingai kuman jong Vice Chancellor ke Northeastern Hills University Professor Prabha Shankar Shukla haloki mat jingdawa ban mengkam no mardor ye keblasyu thong kambean ke Khasi Student Union Nihu Unit haringkat bagi samla puli kebriu hinyotrem kiba puli haskol ba nihu klarai bersyong kelai mongor bersyak dengan mid basngi kajing dawa bahakmat ke dibenweng kam do mardor yu registrar deputy registrar bagi week officer bersyuthong bean du VC ke nihu bar bandawa bo dibentong kam mardor yu pro vice chancellor ubre ne jai penriu khasi unang akti jong sarkar bedairu menteri sarkar ba polling do Ulapen pau bagi jing play biang ya ka surok na yo maulong badmi bimola kabra khang mental handrus dem kan amdan jinge de ru bagi jing thmu ban pen kandia iki harijana themetor hak bakaran bakilar pathai Khubor ba polling do ulapen pau bagi ga senjam rashim da sarkar ban play biang ya ka surok badmi bimola kalau menweng iki jing hengkali hapo kanong ba Shushu ba polling do lepin pau bu yoi bakan dan kanu gajing day lo gajing dawa lepin kenria no yaki harijan na themetor ka sarkar Jylla lawan ra gajing pen bet themai ha ka Meghalaya building bylaws na kabenta ban pengat yaki jaka badan ki karkhana hapo kane ka Naiwieng ya ba sarkar kamshim na le satya hakis nam ke menchwa kinoyalam jong ka Meghalaya Tribal Teachers Association Kilalit ban ajing Gershan Pura, ya ke jinga ki jangi samla puli ke sekolah ba Northeastern Hills University, kibalit tur syak office terekam jung Vice Chancellor Professor PS Shukla, hakasan trek Naiwieng arajar arpusau. Mentapa inya pa syaki Khubor nagari.
Kipulen kagana taka kila ujor FIR Persha yu Menteri ke Sarkar Pedeng UHD Kumaraswamy ukhonjong unikel berunong ilam ke GD UCB Suresh Babu halo ke jing peno bakla penjak buram bat berngem yauhe ke SIT Chandra Shekhar. Kini kalau hadir ke jing ujor jong Chandra Shekhar halo ke jing berngem ke biadai bagi jing tok ke jong halo ke jing ti do yong bean kula penmi ye ke jing kenat hakaliang taan. Menteri Rangba Jong ke Punjab Ubhak Wan Man ula pendram hikam Thombor Padang Shen ha Canada dah berkentu ke Sarkar India bagi nyakran yakni bagi buat senchar jong Canada dah berkedau ke jingta ye Punjabi ke besar hangte. Ha ke jok apor EAMS Jaishankar ula penpau ye ke jing sngokya ula ke jing syak Thombor jong temple ha Canada dah ke penpau ye ke jing bam menjur jong ke India ye ke jing jak bidang ya syakman. Ke World Bank la menjur yaga program ke $4 million ban nyarap yagi nong rep jang Kerala ban penyadai bagi jingkala ke Sun Meneng ban kersha ni nong sengkam rep ban kente guru kom trekam ke bedai bagi jingkala ke Sun Meneng. Kini projek kan aju mentoi ki saulak ngot ki nong rep ban penslur yagi jing bay tingka jigiri shimet khamtam na ke benta ki kam rep la seng da ki kentai. Uwe uliak nok layap haga jing siat suloi kurangnya syakmat berkibor Pahara, Habandi Pora District, Jammu and Kashmir. Kini kalong hadian gejing ujor jang gejing Thombor Padang Shen, kinthop gejing yap jang wei urangba sipai jang Lieutenant Hasrinagar. Kibor Pahara gidang penjur hikam Persha yakin leno Kylleng kathan. Mentapa nginya pa syiki Khubor na Kylleng giri ke Pyrthei. Ki Hindu jang ke Canada klepen long ke Jylla ke behep habar jang ke Hindu Sabah Mandir jang ke Brampton ha ke bagi lepen pau ye ke jing Persha ye jing Thombor jing riu shim kabu Khalistani ye ke temple kinthop ye ke jing ja ke Badang Shen ha ke podi wali. Menteri Rangba do ke India Narendra Modi lepen dram ye ke te ke jing Thombor. Ki pulai ke lakem ye laingot ki Subadan keti kat ba yo basau lakem hala ke hukum ke baklam ye dai bat kani. Uwe bekerja negara ki Khalistani ula syak sospon nagatam. Ke Iran kelak kular ban pendan kam ya barok kilat kelenti ban jubab ye jing Thombor jang ke Israel hak bau dong akti jang ke tanat kam bari Ishmael ula pentikna ye ke jubab ke bekut jengmut. Kini galong hading ye jing hiat sama lingsun jang ke Israel hak apun dotrek urusau ye ke jaka jang ke Iran hak ba ke Iran ka kam bakala penjulor tang khandiat Kajing vote na kebentak election president jang ke US jong snam arhaja arposau kelas dang hakapor tengbet hadis vel notch New Hampshire hak ban rengot kela thap yaki vote ki jongki ko penlong yaki kertong ka Kamala Harris bo Donald Trump banyak hat dalai hapadeng jing klan jang jing Pahara ki jaga thap vote Kylleng gari kela plate hak step jang ke sngi baar Pelat Prabu million ngot ki dong thap vote kelada ban thap yaki vote ki jongki haswa kaski thap vote. Ka Japan, South Korea, bat ke US, kela pendram yaki jing siat namding Padang Shen, juga North Korea, si EC, dah ke boong bagi degi jing ma yaki jing singan jong ka than, bagi jing penkeng yaki rajang ke UN. Kita ki namding, ki bila penher tang shua ke election jang US, ki penpau yaki jing temu juga North Korea, ban penskam yaki board nuclear jong ka. Kilait ligiri kila kular banyak trelang banyak kun Persha yaki jingya kenat ke banangjur. Kajingya ki jingno yang kai Khyber Pakhtunkhwa jangka Pakistan kila penlong ya plat arpu ara jarngut ki kena school primary panchushong kelam kelas nomor bako All Primary Teachers Association kadawa ban kintiu yaka kam bat kiwe ki jing pen kela. Ki school kendang khang hadu baka Sarkar kan pendap yaki jing dawa jongki kebo yaki jing ke bakrau yaki rukom hikai jongki Jylla. Kajing IT ka polio kabla kershan da ke UN hakathan chatai jangka Gaza kala IT ka yaki kena busawa jarngut ki kena kabla poi syaka nyup kendai person naga thong bala bo wat hapdeng ki jing na ki jing kenat ki bidang ya chakman. Dagi hajaru ki dangsa ki baklam pat yo ki jing ai dawai namar bagi jing syak penkendria jaka bagi jing mamla ben yorong. Dagi tu Kylleng Khubor hakimat kimat Khublei.